Ezinye izinto uyazenza manje kodwa zikubuyele ngesikhathi esizayo usunethezekile empilweni. Kunodaba la lowesilisa osibhalele mayelana nokubulala kanye nokuy'sola. Lo wesilisa ucela ukuba silifihle igama lakhe nesibongo kodwa udabuka ngapha endaweni yaseDumbe esigodini saseBilanyoni. Uthi kubazali bakhe bazalwa bebabili. Kufike kuba uyena bese kuba ubhuti wakhe omdala usebenza eGoli. Uthi ebuncaneni bakhe ukhule ethanda amaciko. Ukhule umuntu othanda ukugida kanye nokuculela indlamu. Uthi eprimary uke wajoyina elinye iqembu labafundi abahluphayo futhi abahlupha abanye abafundi bebaphuca obhakha kanye nezinye izinto ukuze beyidayise lezo zinto bethola imali. Uthi kwala ngisho uthisha omkhulu ebakhuza kanye nethimba lesikole eliqondisa usigwegwe ukuthi abashintshe kodwa abazange beze bashintshe. Kwaze kwayilapho khona uthisha omkhulu ebaxosha futhi ebanika iy'ncwadi ey'bhalwe no return to school. Uthi inhlanzi yashelwa amanzi ngoba ngonyaka olandelayo abangani bakhe bahamba baya kwezinye indawo bofuna isikhala sokufunda futhi basithola baqhubeka nokufunda. Uthi yena wakhetha ukufuna ama-piece job ngoba wayesebhema futhi esejwayele imali. Uthi uke wawenza ama-piece job isikhathi eside kodwa ubonile ukuthi awamusi ndawo, ayikho into ephathekayo, iminyaka kuphela nje ehambayo ngoba abanye abangani bakhe bona basesebesebenza, abanye futhi basebekade basiqeda isikole usubona ukuthi ikusasa labo liphendlekile. Uthi kwa-decide ukuhamba eGoli ufuna amadlela akuhlaza ngoba ubhuti wakhe wayesebenza kahle eGoli emayini futhi wayenomuzi eGoli. Uthi into owayinaka uma efika eGoli ukuthi ubhuti wakhe uhlezi ekhona. Uyahamba yena eyofesa kodwa futhi efica ubhuti wakhe ekhona ehleli. Uthi kwaze kuba yilapho khona embuza ubhuti wakhe ukuthi kanti usebenzaphi, usebenza nini? Uthi ubhuti wakhe evele engene ey'ntangeni ethi akamyekele. Uthi uqhubekile empage ubhuti wakhe ukuthi kanti uya nini emsebenzini. Kwayilapho khona ubhuti wakhe egonyuluka ukuthi yena wenza imisebenzi yamarobhani, urobha iy'tolo kanye namajalidi nezinye izinto ukuze ethole imali. Uthi uke wamkhuza ubhuti wakhe ukuthi akayiyekele le mpilo kodwa wavuka ngolaka wamncikisela ngendawo yokuhlala waze wamncikisela nangokuthi lokhu kudla lokhu akudlayo okwayo le mali yobugebengu. Uthi uke waphusha kakhulu efuna umsebenzi ngenxa yokuthi wayefuna ukuhamba la eshiya ubhuti wakhe ngoba ubhuti wakhe wayenza umngcono kodwa kwanhlanga zimuka nomoya. Uthi kuthe ngelinye ilanga ebuya ukuyofesa uthi wathola umlayezo nje owamphatha kabi uthi ubhuti wakhe uDutshuliwe kanye nabanye obhuti ababeyobamba naye inkunzi kwelinye ijalidi. Uthi waphatheka kabi kakhulu waze wafonela umama wakhe emakhaya kwenziwa amalungiselelo wangcwatshwa ubhuti wakhe. Uthi after sengcwatshwe ubhuti wakhe ukwabuyela eGoli wahamba uzama ngoba impilo ayikho emakhaya. Uthi ukwafesa kakhulu wazama ngokuhlukile kunalokho wayezama khona ngoba wayesefuna ukushape impilo yakhe ukuthi impilo yakhe ibuyele esimeni. Uthi ukwafesa waqashwa kwelinye ijalidi ukuthi enakekele imbali. Uthi lapho impilo yayisingcono ngoba wayesekwazi ukuthenga ukudla ezenzele nezinye izinto. Uthi uthe efesa lana wayeke benza license ngoba wayefuna umsebenzi kwenye indawo ngcono. Uthi waze wayiqeda ilicense waqasha kwenye irenke ukuba eshayela ikhumbi eyilocal. Uthi eseqashwe le irenke impilo yakhe ibisisilula ngoba besekwazi ukuyithengela amafoni, besekwazi ukuthenga impahla nokudla. Impilo yakhe ibisibukeka isishintsha. Uthi njengoba enza ilocal nje driver lekhumbi le ephakela lezi imoto ezedolobheni uthi bejwayele ukuvuka ngo5 okunale ntokazi le wayejwayele ukuyibona emgwaqeni. Njalo le ntokazi lena ujwayele ukuyibona ngo5. Uthi kwesinye isikhathi ezehambe kancane enzele ukuyilinda ngoba yayigibela la ko5 ubuye ngazi ukuthi isebenza edolobheni. Uthi wagcina eseshela futhi eyibika kuyona eyitshela ukuthi uyayithanda ngenxa yokuthi wayibona iyinhle. Uthi uthema imqoma le ntokazi yaveza ukuthi yona ngoba ila eGoli ize ngomsebenzi isuke emakhaya ihlala emqashweni. Uthi njengoba nje bejola ebenokuyibona mawukuthi off noma nayi off bebenokuhlangana ephakhi beyijolele. Uthi wabona ukuthi isikhathi esiningi akasitholi njengoba yena ehlezi semgwaqeni. Waze wahlela ukuthi ingcono ayizizohlala naye endlini kabhuti wakhe ngoba ubhuti wakhe sewamshiya. Uthi konke kwaba right bahlala ndawonye futhi bajabula balijabulela uthando. Uthi lwesimama kwaveza ukuthi emakhaya unengane nje yentombazane ena14 afisa ukuthi izofunda lana eGoli ngonyaka olandelayo ngenxa yokuthi impilo yakhe isila eGoli lowesimama. Uthi lwesilisa akakubonanga ukubi wamvumela nje kukho konke ngoba uyamthanda. Uthi lengane isifikile into ake wayinaka lowesilisa ukuthi ayithanda ukugqoka. Uthi nokuhamba nje ngephenti la endlini noma ngeyikhinjana ezincane umama wayengayikhuzi.
Uthi lento ilokhu iyenza nje ingakuthandi ukugqoka, ihamba ngalezi ikhindi ey'ncane. Uthi umama wayo akayikhuzi. Lento yaze yakhanda umuzwa ojulile ngaphakathi kuyena wokulangazelela ukulala naye. Uthi le ndaba ilokhu iqhubeka le ngane leni iyenza, kodwa lapho eyaqopha khona umlando ilapho khona owangena ethoyilethe ethi uyoyikhulula, wafica igeza futhi ingawuvalile umnyango. Uthi wake wajama eyibona inqunu kwaphela nje imizuzwana embalwa, ebuka ukuthi inomzimba omuhle futhi inomzimba upholishekile. Uthi yaxolisa, yavala umnyango, yathi ngeke iphinde kwenze lokhu. Uthi kusukela lapho eyibona inqunu, lento yakhanda ixiba ngaphakathi futhi yakhanda nomuzwa omkhulu ongalawuleki wokulangazelela ngempela ukuthi ufuna ukulala naye. Uthi lento wayeyicabanga ngisho esemsebenzini, ongangokuthi wayengakwazi ngisho ukushayela kwesinye isikhathi, ecabanga nje lo mzimba omuhle kangaka. Uthi wayeke efise ngisho ukuthi ngathi ngalala noma wayo ephinde lale naye, ngoba lento yayisiphazamisa ngisho inkonzo yasekamereni yakhe nomuntu wakhe. Uthi iqhubekile lento ilokhu ikhanda ixiba enhlizweni yakhe, kwaze kwaye lapho khona ecabanga ukuthi okungcono akayithengele izinto ezimnandi ezezoyibrayibha ngayo ukuze ezolala naye. Uthi ngelinye ilanga uke washeshe waqeda ukudrayiva, wayithengela izinto ezimnandi konke abone ngazuthi ingakuthakazela. Uthi waye endlini kwangabo-2 wayekalile ukuthi isiphumile manje esikoleni. Uthi uthe uma efika endlini wayifica ebuka i-TV, wayinika lezi zinto futhi yayijabulela lezi zinto ngoba yaze yamhaka. Uthi ithe imhaka wavele yena wayibamba wayiqabula. Uthi yathuka yamthethisa, yathi lento ayenzayo angaphinde ayenze, izotshela uma wayo. Uthi lo mlisi uke waxolisa kuyona, wathi akazi ukuthi ungenelwe yini, ucela ukuthi lento ibe phakathi kwabo bobabili, uyaxolisa angeke ephinde enze lento. Uthi wahamba ubuyela emsebenzini. Uthi kusukela sekwenzeke lento kwabe ngazuthi lo muzwa lo anawo ngaphakathi uyabhebhetheka. Uthi kwabona ukuthi lento iyamhlupha ngaphakathi ixhiba futhi ayisuka, waplana ukuthi okungcono akavela ithathe lengane eyoyirephela ekudeni. Uthi kwathatha isibhamu sabhuti wakhe njengoba wayesigebengu wayishiyile. Uthi wathatha ifoshela ngenjongokuthi wayefuna ukuyoyigqiba ekudeni after eseyirephile. Uthi ukwahambisa uma wayo ekuseni ngoba nje ihamba ngo-5, wabuya wangahamba emsebenzini wayodrive. Uthi wayitshela ukuthi ucela uyihambise esikoleni ngoba kunomuzi azodlula kuwona oseduze nesikole. Uthi yavuma. Uthi yagibela emotweni wahamba. Uthi kuthe nje endleleni itekisi walikhomba emobile. Uthi yabuza ukuthi kwenzekalani. Uthi wakhipha isibhamu wathi baye emobeni njengamanje. Uthi wathi befika emobeni wayibamba wayehlisela phansi ngendluzula futhi wayerape. Uthi after eseraphile wezwe ngathi kunento esukayo kuyena ngaphakathi, wezwe ngathi umzimba ubalula, yonke lento ebeyilangazelele useyiqedile. Uthi kodwa wafikele ukuyisola. Uthi ngenxa ukuthi lengane yayizomdayisa, wayibona ukuthi ngendlela ephaphe ngayo angeke ingamtshela uma wayo futhi angeke ingawatsheli amaphoyisa. Wayishaya ngesiduni sesibhamu ekhanda azashona, wayigqibela washona lapho. Uthi uke wabuya kumuntu wakhe engazi ukuthi akuzange kwenzeke lutho. Uthi wayazi ukuthi lento ayenza i-wrong, kodwa ngenxa yokuthi khona le feeling le ibimphusha kwakumele enze lokhu. Uthi lengane yagcingwa kakhulu, kwavulwa nama-case number e-police station, kodwa akazitholakali. Kwabe ngazi ukuthi nje yaphuma esikoleni yantshontshwa abantu, akwaziyo ukuthi yashonaphi. Uthi kwaphela unyaka lento lena yenzekile. Uthi futhi umuntu wakhe ebehlezi ekhala njalo ephatheke kabi ngokuthi ingane yakhe intombazane yalahleka. Uthi naye noma ebekade eyisola kodwa benganandaba ngalo ndlela ngoba bese kuyinto eseyadlula. Uthi kuthe emva konyaka ngelinye ilanga drive itekisi ngoba bese drivela ama long distance. Uthi wathi nje shayela sekuntambama. Uthi wabona ngazi ukuthi ibambe i-windscreen yemoto igcwele igazi. Uthi wathuka imoto yangena eweni, washona abantu ababili, yena waphumiso, wagcina ngokulimala nje emzimbeni, wafaka ukhonkolo hamba ngeinduku. Uthi lokho akakwazanga ukuthi kudalwa yini, kodwa wayitshela ukuthi ongenzeke bephupha noma ebesosozela endleleni. Uthi khamba isikhathi kuthi ngelinye ilanga nje wayelele kusemini. Uthi waphupha yona engazi ukuthi izandla zayo ezomuntu wesifazane kanye nobuso, kodwa umzimba wayo umzimba wendoda. Uthi wathi ngobusuku obulandelayo
waphupha benza ucansi. Uthi indlela ababenza ngayo ucansi yayihlukile ngoba kwangazi ukuthi la ngemumva endaweni yokuyikhulula khona into emjoja ngayo eyisikhuni. Uthi lento lena imenza kabuhlungu. Uthi futhi kuleli iphupho leli akaphaphami yona ingakaqedi. Uthi njalo nje bebenza ucansi naye kube ngazi ukuthi khona into emdlodla ngayo la ngemumva engazi ukuthi iyisiphuni lento lena inkulu futhi iyamlimaza ngoba leyo nto yazi amholela ngokuthi egcine sehamba ngo-wheelchair futhi eseyimoshela esefaka inabukeni labantu abadala. Uthi ucela usizo-ke ngenxa yokuthi lesi simo lesi siyamhlupha ngoba uyihambile inyanga kakhulu kodwa akazi sizakala. Uthi ezinye inyanga bezimnika izinto zokuxosha leli phupho kodwa belingapheli. Uthi bemnike nezikhafula izinto engakwazi ukuthi zimsize exoshe leli fu leli limnyama. Uthi inyanga yokugcina owayihamba yamtshela ukuthi kunomphefumulo wengane okhalayo wentombazane okumele ukuthi awukhulule. Uthi wayengeke ezekwazi ukuyokhomba lapho owabulala khona lengane ngoba the only way ukuthi akhulule lo mphefumulo ukuthi ehambe esho ukuthi wayebulalaphi futhi wayeqhiba kephi. Uyazi ukuthi kunokhokhovula beyinyanga bangamsiza. Ngiyacela noma ngabe ubani noma ngabe inyanga ebukele lo mbukiso ukuthi ikwazi ukuthi imsize exoshe leli phupho. Noma ngabe ubani onosizo noma ohazi inyanga ingasibhalela kule namba esijwayele ukubhalela kuyona ela on screen ukuze asizakale lo mlisi. Ngiyacela ukuba niqhubeke nisubscribe, ni-like futhi ni-share, kakhulukazi ni-comment ngoba yiwo ama-comment asisizayo. Niyazi ukuthi njengayaleli khasi ukuthi nanoma ngabe ubani agonyuluke lokho kumphethe kabi enhlizweni ukuze ahile aqhubekele phambili nempilo. Ngiyacela niqhubeke nisibhalele futhi nenze konke okumele nikwenze. Ngiyabonga.